Ikintu nsaba Enzo Maresca, ikintu nsaba Enzo Maresca, uyu si umwanya wo kubika abakinnyi. This is no Ipswich tuyafate tuyararane, tuzaje kuri Fulham dufata yandi tuyararane, tuzaje kuri Liverpool tuyafate tuyararane. Metos TV, home of sports. Alright, bakunzi ba Metos TV, bakunzi ba home of sport, reka twizere kuko mwebwe mwese mumeze fresh, twizere kuko mwebwe mwese mumeze neza aho muherereye hatandukanye nkuko bisanzwe muri siza Metos TV mukaba muri kumwe nanjye Metos. Ani Premier League. Bushize twaganiraga kuri Conference League, ariko uyu munsi ni Premier League. Nyuma yaho dutsindiye ikipe ya Legia ibitego 3-0 iwabo muri Poland, ubwo ndavuga muri Conference League, tukaba tuzongera kubakira nanone iwacu kuwa kane. Ariko ku munsi w'ejo dufite ikipe ya Ipswich Town aho bazabita Stamford Bridge. Ipswich Town ni ikipe yadutsinze already, yadutsindiye iwabo, idutsinda ibitego 2-0. Umukino wari wateguwe n'uwo bazabita Enzo Maresca, awutegura mu buryo habashije gukunda, uburyo butigeze bunshimisha na gato, biza kurangira nanone dutakaje amanota 3 bikurikiranye n'igikosi cyangwa se bikurikiranye na line up Enzo Maresca yari yagize gute, Enzo Maresca yari yashizemo. So uyu munsi ntabwo turi buze kuvuga ibintu byinshi kuri Ipswich Town, ariko uyu munsi hari imikino yabaye, hari ikipe duhanganiye top 4, ikipe duhanganiye kuzakina umugabane ku mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Champions League umwaka utaha w'imikino. Hari zimwe zamaze gukina already uyu munsi, hari n'izindi zitarakina nazo zizakina ejo nyuma yacu. Ariko kuzamaze gukina hari ikipe nk'iya Nottingham Forest. Ikipe ya Nottingham Forest yariri imbere yacu amanota 4. N'ubu nyine tuvuga iri imbere yacu amanota 4, yamaze gukina umukino wayo. Uyu munsi ni ikipe ya Everton, birangira iyi kipe itsinzwe. Nottingham Forest ikubiswe igitego 1-0. Bivuga ngo turamutse dutsinze umukino wacu w'ejo, Nottingham Forest yabiri imbere yacu na 1 point, urunota rumwe gusa. Urumva ko dufite amahirwe yo kugira gute, yo kwegera iyi Nottingham Forest. So ikipe ya Manchester City nayo yakinye uyu munsi, itsinda umukino wayo ku bitego 5-2 by'ikipe ya Crystal Palace. Iduramutse dutsi iri imbere yacu n'umunota rumwe. Ubu nyine ndi kuvuga Chelsea iri ku mwanya wa gatandatu, Man City imbere yacu na 1 point. Turamutse dutsinze ku munsi w'ejo, twakongera tukisubiza ibanza cyacu cyo ku mwanya wa kane. Aston Villa nayo iri imbere yacu, ariko nayo iri imbere yacu Aston Villa iri imbere yacu na 1 point, Manchester City iri imbere yacu na 2 points. Bivuga ngo turamutse dutsinze umukino wacu w'ejo, izi kipe twakongera tukazitambuka, tugasura tukigarura ikibanza cyacu cya kane. Izi ni ikipe nabonye nganira hejuru y'amakosa Enzo Maresca yakoze, uburyo ya selectinze line up n'abakinyi baje gukina n'ikipe ya Brentford. Mbabwira kuko uriya mukino Enzo Maresca niwe wawutanze, ariya manota kuba twarayabuze, ariya na manota Enzo Maresca yagize gute, yadukostinze wenyine, bikurikiranye n'ama decisions yiwe ya fake, ama decisions apfuye. Kuvuga ngo karicaza abakinyi bose babanzamo muri first 11, abakinyi 5 kandi abakinyi ngendegwaho, akabafata akabicaza. Dufite umukino wa Brentford, umukino twari turi at least 70% yuko dushobora kuwutsinda, tukaba twibitseho amanota 3. Iyo cyo gutsindura mukino, tukongera tugatsinda no mukino w'uyu munsi, twari guhita dufata ikibanza cya 3. Nottingham Forest twari kuba tuyisize, Manchester City twari kuba tuyisize n'amanota 4. Ariko kubera ibyemezo bya Enzo Maresca bimwe bidafidutse, bimwe ama decisions amwe nje ndashobora kumenya why kugeza kuri ubu nyine akibicaza nibaje impamvu, kubera iki twari twakinye kuwa kane n'ikipe ya Tottenham Hotspurs, abakinyi bari baruhutse kuwa 5 no kuwa 6. So kongera kubakinisha ku cyumweru ntago ari ibintu byinshi, ntago ari akazi kenshi
ukuvuga ngo bararusha kuwongera ukabakinisha ku cyumweru ufite undi mukino ku wa kane muri Conference League atari na ngombwa ko bazowukina kugeza n'ubu nyine yaravuze ngo ni technical decisions ariko kugeza n'ubu nyine I don't know sindasobanukirwa impamvu Enzo Maresca yicaje bari abakinyi I don't know none harangije tugeze no muri Conference League arongera arabicaza tibakina bivuga ngo bagize almost 2 weeks bakinyemo iminota 30 yonyine gusa amanota ya Brentford tuyatakaza gutyo amanota twari twizeye kuko dushobora kuyabona amanota yari guhita tu boosting ubu tuba dutsinze Ipswich twari guhita tuja ku mwanya wa 3 ariko birarangira none tugumye ku mwanya wa 4 nkuko bisanzwe tugume dutegereza izindi kubera ko Enzo Maresca ni nkaho yanga gusiga izindi ekipe ni nkaho yanga kuja kure n'izindi ekipe ngo azije imbere kubera ko iyo zitakaje ahita akora line up ipfuye agahita yicaza abakinyi akazana abakinyi tudafitiye amahirwe yo kugira ngo dutsinde bikarangira tutakaje amanota ugasanga ko turaguma gukinira muri kiriya kibanza kimwe gusa uyu mwanya wa 4 n'uwa 5 tugizemo igihe kubera ko Enzo Maresca ari igihe tuzatwizera kuko dushobora kurenga ariko ugasanga ibyemezo by'iyo bidushubije down ariko ku munsi w'ejo tuzaba dufite Ipswich Town tuzaba twakiriye Ipswich Town ku munsi w'ejo Enzo Maresca bamubajije kuri Ipswich Town n'ubundi ashimagiza uriya mukoci wa Ipswich Town avuga kuko amuzi kuva muri championship ari umukoci w'umuhanga umukoci ubizi umukoci ukomeye ndetse ugira icyo baza bita fighting spirit ugira spirit yo fightinga cyangwa se yo guhangana nanone bongeye kumubaza kuri Liam Delap umwataka w'ikipe ya Ipswich Town avuga kuko Liam Delap ni umukinyi mwiza w'umuhanga babanye muri academy ya Manchester City Enzo Maresca ubwo yatozaga academy ya Manchester City avuga kuko amuzi kandi amwemera kandi akunda n'imikinire ye ariko aravuga ngo ku munsi w'ejo uyu nguyu azaba ari enemy azaba ari umwanzi w'ikipe ya Chelsea bivuga ngo ku munsi w'ejo tuzaba duhanganye ariko kandi mbibutse kuko hari amakuru avuga kuko Liam Delap next season ashobora kwisanga ari kwatakira ikipe ya Chelsea kubera iki ni umukinyi uhendutse miliyoni 30 Ipswich Town niko contract yiwe ivuga Ipswich Town iramutsigiye muri relegation uyu mutipe yagugwa n'ikipe yari yose ashaka kuma miliyoni kuri miliyoni 30 kindi kandi na salary cyangwa se payment yiwe nayo ntago iri hejuru Chelsea rero ikaba ari ufite amahirwe menshi ugereranyije n'abandi bataka bahari ba Isaac Victor Osimhen Victor Gyökeres n'abandi bahenzeho bakomakomeye uyu mutipe Chelsea akaba ari we iri gufasha hijisho cyane kurusha abandi ariko Enzo Maresca yavuze kuko ejo ntago tuzamureba nk'umukinyi Chelsea gushaka ntago tuzamureba nk'umukinyi twifuza kuba dutunze ahubwo tuzamureba nk'umwanzi mu mukino w'ejo kubera iki tuzaba dukina against him nuko bimeze so kuri injuries yavuze kuko abavunitse n'ubundi ni babandi Wesley Fofana Mark Dew ndetse n'uwo bita Romeo Lavia ariko yavuze kuko Romeo Lavia bishidikanwaho ashobora kuzahaba cyangwa se ntahabe ntago yabashije kuzemeza ngo avuge kuko Romeo Lavia azogira gute azaba yagarutse ko niko Chelsea imeze ku munsi w'ejo abo nibo batahari ariko abandi bakinyi bose barahari abandi bakinyi tumenyereye abakinyi tuzi abakinyi bakomeye bose turabafite ku munsi w'ejo ikintu nsaba Enzo Maresca uyu si umwanya wo kubika abakinyi this is not time yo kwicaza abakinyi ngo uvuge ngo kurababikira ngo imikino ikomeye nta mikino ikomeye nta n'imikino yoroshe ubu nyine ni igihe cyo gupikinga amanota grab your point amanota yose ushobora gufata ayo ubona ushobora gufata akaba yawe iki ni igihe cyo kuyafata iki si igihe cyo kuvuga ngo iyi ni Ipswich ngo reka tubika abakinyi ngo kubera ko tuzokina na Fulham ngo tubika abakinyi ngo bazoje gukina ngo na Fulham no
ushobora kubabika ukayabura kuri Ipswich ukanayabura kuri Fulham cyangwa se Liverpool. Ubu nyine kuvuga ngo tugomba kubanzamo abakinyi bacu beza bose uko bangana, tutitaye ngo ikipe iroroshe cyangwa se ikipe irakomeye, tutitaye ngo dushobora kumuvunikisha cyangwa se ntitumuvunikishe. We never know, ntago tuzi ngo umukinnyi avunika ryari, ni ibintu bihappeninga gusa. Na ibintu byo kwicaza ngo wabaruhukije se barushe ryari? Bakinyi yihe mikino bavuye muri international bicaye ibyumweru bibiri. So Enzo Maresca, please dushiriremo first 11 y'abakinyi tuzi, abakinyi twemera, abakinyi tubona beza muri ekipe yacu. Aya ya Ipswich tuyafate tuyararane, tuzaje kuri Fulham dufata yandi tuyararane, tuzaje kuri Liverpool tuyafate tuyararane, cyangwa se tuyabure ariko twakoze iyo bwakabaga. Baravuga ngo waburiye mukwiwe, waburiye umubzizi mukwe takwa taba yagize. Dushiriremo abakinyi bacu bose, dutsindwe tubireba, bananirwe tubireba. Ikindi kandi rotation, ikisige cya rotation ngo kurashaka ngo ninde mwiza ninde mubi. Abeza turabazi, we know them already. Abeza turabazi, dufatira abakinyi beza ubashiremo. Rotation niba kugeza kuri ubu nyine utaramenya umwiza. Champion yatangiye mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa 8, ukageza this time around utaramenya abeza, ugiha ushakisha ngo ninde uzokipinga ninde uzogurisha. No, it doesn't go that way. Abakinyi turabazi, nta rotation dukeneye. Nukora rotation yikore muri Conference League, ariko muri Premier League abakinyi beza babanzemo, nurangiza ubasimbure nta kibazo, ubasimbuze barya bandi ubona nabo beza. Kindi kandi igihe cyo guhengeka si ikingiki, igisi cyo gihe cyo guhenga. Niba Reece James ari nimero 3 wa Chelsea, akine kuri nimero 3, Malo Gusto yicare aze kuza asimbuye. Niba Marc Cucurella ari nimero 2 wa Chelsea, Marc Cucurella naje kuri 2. Ibintu byo gufata Reece James ukamushira kuri 2 cyangwa Malo Gusto ukamushira kuri 2 ngo wicaje Marc Cucurella, kura tu wasting, kura dutakariza amanota. Dushaka top 4, dushaka kuzibona muri Champions League umwaka utaha, dushaka kuzabona dukina n'ikipe tugomba gukina nazo, apana za Legi, apana za Noah, apana za izindi zimwe ntazi n'amazina. No, line up yanyu. Here we go. Robert Sanchez, narababwiye ngo ino niyo line up nshaka kubona muri Chelsea kuzageza sezo irangiye, unless hari umukinyi wavunitse cyangwa wageze ikindi kibazo bituma atagaragara mu kibuga. Robert Sanchez mwizamu, kuri 3 Captain Reece James, kuri 2 Marc Cucurella, 4 5 aba bahungu bacu Chalaba ndetse na Colwill. Aba nimo nshaka kubona hehe, kubona hano. Ibintu byo kugumutsimbuza kuraza na Tonsin, kuraza na Benoit Bediashile, bihorere baze basimbuye, nta rubanza. N'abakinyi bacu titubanze, taho tuzabaroza, turabakeneye, ariko tibo banziriza mu kibuga bose rimwe. Mu gihe batobanziriza rimwe, tuzanire abakinyi twizeye, abakinyi tubonamo imbaraga zo kuduha ibyo dushaka. Mo hagati Enzo Fernandez ndetse na Moise Caicedo. Kuri 7 Noni Madueke, kuri 11 Pedro Neto, kuri 10 Cole Palmer, mwataka nta wundi bamwita Nicholas Jackson. Iyi niyo kipe nshaka kubona, ihagaze hariya. Iyi niyo kipe nshaka kubona izabiri gukina n'ikipe ya Ipswich Town ku munsi w'ejo. Ahasigaye amanota yacu 3 tukayafata, tugahita twimanukira tugasubira muri top 4. Ubwo tuzaba tugiye kwa Fulham, nabwo tukagenda dufite confidence kuko amanota yacu 3 tuzagira gute tuzayabona. In terms of prediction, Chelsea bitego 3 kubusa bwa Ipswich Town. Ndashaka kubona indi clean sheet ku munsi w'ejo ya Robert Sanchez. Thank you guys for watching. Thank you for supporting Metos TV. If you don't subscribe, please do so. Metos TV, home of sports.